Reka rero twongere tubahe ikaze kandi tubashimira tubakunze ba Isano News. Urabona yuko no wa mwanya bwo tugiye nko mu mikino. Ubu rero nkuko muri kureba kuri screen zanyu cyangwa se ku matelefone yanyu, ubona yuko turi mwa Pele muri Kigali Pele Stadium. Hari umukino ukomeye cyane ugiye kubuhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Nyango muri kubona abo ngabo ufite n'abakinnyi ba Rayon, ababanzamo ndetse n'abatabanzamo. Ndaje ngende babwira na 11 bagiye kubanzamo ndetse n'abasimbura babo. Hanyuma ku rundi ruhande hari hakurya murabona Gasogi United nayo n'abakinnyi bayo 11, kamba kuru neza kugira ngo mubarebe 11 babo ndetse n'abasimbura baraza kuza kuba basimbura. Ubwo rero Isano News igiye kubigenda bagezaho uko bigiye bihagaze kuri no mukino 5-5, agisiyo yari yose izagiye yadanje iyo yose uragiye ikurikirana live ku Isano News. Isano News tugenda tugaruka ku mukino 5-5 uko bafana hakurya niba kiya ntago baraza, ariko mbibutse inshuti yanjye reba ngaho ku nzogero kandi ho subscribe, ukoreho share, commentaire ndetse n'ibindi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi 5-5. Ugende tubana neza cyane. Ni umukino rero ikipe ya Sport igiye gukinira asabwa kuwutsinda uko byagenda kose, asabwa kuwutsinda kuko iramutse utsinze ubiraza kubizemo ikinyo hagati yawe n'ikipe ya APR utagera kuri 7 mu gihe aza kuza kubitegereje umukino wundi wa APR nawo uraza kuza kuba mu kanya ku isaha y'isamo yayo nguraza kuza kuba urangiye. Ubwo bibaye bakizemo 7 yaza kuza kuba inabura yize bite niyo polisi yagira gutya igakora gatendu ikaba nayo yansindira nka polisi kansindira APR byaza kuba bifasha cyane. So niyo mpamvu rero ku ikipe ya Rayon Sports nta mwanya cyangwa se nta kosa yemerewe gukora kuri uyu mukino niri na rito, yemerewe gutsinda aveki nta ibintu byinshi isabwa, ni ugutsinda nta kindi, none ibindi bikaza kuba biza nyuma. So murabona hano rero ba Sefu bari mu myitozo ntago barimo babanzamo, urabonamo ba Ombolenga, urabonamo Adama Bagayogo, ndaje ngende mbanza mbakubitemo 11 bagiye kubanzamo rwabisa ku mpande zombi. Isano News tuba duhari ku bwanyu kandi ibintu byose tubikora kugira ngo tugende tubana neza.